Wanasifiwa. Tuzamura amaboko duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Amen. Tugiye gusubira mu ndirimbo. Tugiye gusubira mu ndirimbo. Ntabwo tugiye gutinda unyine niyo umwanya tuba dutinda, ariko tugiye gusubiramo tubyine kandi kanya gato nitumara duhagarike bashinge turanga papa abana bari inyuma mufashe dufatikanye duhimbaze akanya gato gasigara kandi nyemera umuntu wese ibiye ugiye kandi we murakoze cyane. Turavuga mu buryo bubiri, mu buryo bwa branche, hanyuma bateraga kuvuga mu buryo bwa presentation. Turashima Imana yo mu ijuru kuba kuri uyu munsi mu bukwe bwa David. Bwana asifiwe. Turanezerewe cyane kuba turi kuri uyu munsi. Uyu munsi twari twiteguye cyane, tunezerewe, tukaba tuwugezeho. Imana ishimwe cyane. Baraze kabranche ya Bujumbura abarazwe ushima Imana y'ijuru yabanye nawe umuteguro wawe utangiye kugeza kuri uyu munsi. Imana y'ijuru ishimwe cyane. Cya kabiri turabashimiye nawe, turashimira David atwereka ikintu cyiza cyane, inzira nziza, n'abari inyuma tuzakurikiza. Turashimiye Imana y'ijuru neza. Hanyuma mu rugo rwanyu twifurisha uzatunge mutunganirwe imirimo y'amaboko yanyu. Imana izayigasanire uzazare n'abakobwa amahasha kuko babivuze, natwe turabifurije. Imana izabana namwe mu rugo rwanyu guhera uyu munsi kugeza yesaje. Imana ibazice. Pastor, murakoze cyane twese no gushima. Turashima kuba duhagaze ku birori bya David. Falou que de maçã da barra. É bem essa
uyu munsi turagushimira kuko ubishoboye. Turagushimira ubuhanga bwawe n'imbaraga zawe. Icyo wagambiriye urabona ukamuremera umugore kumufasha. Tukaba twishimiye ibi bihema. Ngo nawe yimukupe. Vide akaba ageze mu isezerano ryawe n'icyo wamugambira n'ubuhanga. Turishimira uwo mugambi. Turishimira amaboko yawe akomeye azi gutunganya. Uzi gutunganya, uzi gukora ibintu neza. Kandi uzi gukora. Abanyabwenge n'abakomeye bazabika hasi bakakunamira n'amaboko yawe. Ayi haleluya. Uyu ni umunsi utangaje ukomeye. Tukaba twishimiye intsinzi yawe n'imbaraga zawe n'ibigabo. Ahasigaye ibitangaza n'ibindi byose bizakurikirana n'ababwizanya bose. Umugisha abantu bose bakurusha urugo ushasha waganye muri kino gihe. Turagushimiye Mana. Bisigaye n'ibyawe ni wowe ubizi uzabitunganya uzabikora. Ahasigaye icyubahiro cyawe gikomeze kugaragara. Banga Yesu umugisha wicaye hasi. Reka twakire pasiteri kugira ngo dukorere umuhango. Karibu dukome amashyi tumwiyegereza. Dushima Imana kutugeza ku bukwe bwa Davidi. Imana ishimwe. Ijambo rya mbere baje gushima kuko ubutumwa ba data bigishije Davidi batabukojeje isoni wakizira z'umukatiriza. Imana ishimwe. Shima Imana kuko Davidi akoze ubukwe bwiza nubwo bitoroshe. Yari agifite ababyeyi bakiri batoya bari bategerezwa kuba aha ngaha, ariko murabizi ibibazo byabaye. Ariko kuba tubaye mu rubanza rwa Davidi, Imana ishimwe. Kandi akaduheza ubukwe bwiza. Hari abasore bameze nkawe barimo kugenda bububa kugira ngo bashake. Izo nzira ntituza tuzikunda turi ababyeyi, ariko kuba Davidi atweretse ubukwe bwiza bwo mu itorero, Imana ishimwe. Ubundi dushima Imana kuko utuzaniye umugeni mwiza. Utuzaniye umugeni mwiza mu itorero, utuzaniye umugeni mwiza muri famiye yacu y'abanyabyinshi. Izo nazo turabigushimira. Ubundi izi neza ko umugeni wawe ari umugeni mwiza kandi azotunganya kuko akomoka kwa Gasizi. Ndabizi neza kuko azakugeza kuri byinshi. Ubundi dushima Imana kuri kuba kuko tuvuga hano Davidi. Hari abasore benshi dufite hano muri iri vingi batazabakora nk'uko wakoze, ariko n'abasigaye turababwiye ngo mwigane Davidi. Ibi niryo shema ryacu ry'ababyeyi. Dufite twabiteguriye agafoto mwese nimwegerane agafoto kugira ngo ducungure umwanya. Mwegerane kugira ngo ducungure umwanya kuko tuba tubona tugiye kugabana ku musozo ku bantu bose bari kugira. Reka tuje kwakira umwungeri w'itorero rya kabiri ryatambuke bavuga. ubundi dushima Imana kuko tugeze kuri uyu munsi. Dushima Imana ni ukuri kuko mukecuru nawe yitanze kurera umwana. Muzi kuko kurera abana baha mu gisagara bigoye, ariko mukecuru yaturereye harera neza, amugejeje kuri uru rugero rwiza rukwiye. Nawe turamushimira. Turamushimiye ni ukuri kuba waramweretse izi nzira nyine ashoboye kutwereka, akaba agize urubanza rwiza harera, urubanza rw'abakirisitu. Imana ishimwe. Natwe turi ikanisa rya Rivindi abamama, hari impano twaguteguriye abari bariza. Amashi ukomeye Imana abashaka yakoze neza yego neza cyane. Reka tuje kwakira umwungeri w'itorero pasiteri yose tuvuge ayandi mashini nabi umuhereze mikrofone. kuko babivuze nyine bahagurutse mu izina ry'ishengero rya Karmeli
kugira ngo tubashe gushikiriza nk'impano y'ijambo ry'Imana, ariko tutarashitsa twese no gushima Imana yabanye n'abana bacu mu mushinga mwiza batekerejeho gushinga urugo, ikabana nabo ibihe bawuteguye byenda si bigufi, ariko kuba bagejeje uyu munsi wo gusa nkaho bashoje uwo mushinga, dushimiye Imana yabikoze kandi ikabyivangamo. Imana ihabwa icyubahiro. Ubundi dushimiye abana bacu kwitwara neza, bakaba batweretse ubukwe bwiza, ubukwe bufite umuco w'abakirisitu, kuko bahaye bakomeza kubivuga. Ni indero nziza kandi ni byiza kuko abana baherewe mu itorero nyine ntibagomba kuri pozisiyo. Turabashimiye ko bitwaye neza mu busore bwabo, Imana ibamugisha. Turabashimiye bana bacu. Ubundi dushimiye ishengero rya Karmeli ryareze uyu mwana wacu Harerimana, akaba asohotse neza mu buryo yitwaye neza, akatwereka ibirori byiza ku mwana wakuriye mu ishengero. Nawe turamushimiye cyane, Imana ihimbaza kandi Imana imwumvisha. Ubundi duhagurutse kuko babivuze, ababanjije bavuze kuko batanze Bibiliya y'Igifaransa, twebwe dufite iy'Ikinyarwanda, niho biragira ngo ni kaho bibera neza nyine baza babivanga byombi. Uyu mwana wacu kuko musanzwe mubibona, impano iruta izindi kandi ziraja gutangwa nyinshi, ariko mu ijambo ry'Imana no mu burezi bw'itorero impano iruta izindi ni Bibiliya, kuko niyo ikubiyemo umugisha wose, kandi niyo irimo impanuro zose n'izo dukeneye byose biraha mu ijambo ry'Imana. Turisomye tworisangamo zose. Iyi ikaba ari Bibiliya yateguwe n'ishengero rya Karmeli gushikiriza aba bana bacu kugira ngo izabafashe mu buzima bwabo bwa kiroho. Ubundi rero umukristo wacu dukorera umurimo mwiza hariya mu itorero, mu buririmbyi rivindi hano mu mwakire bw'umukristo yimukiye hano mu mwakire bw'umukristo, mugize umugeni natwe kuriya kumutse umukwe, kuko Karmeli irashingiye natwe kumutse umukwe. Ahasigaye agafoto keza cyane, barafotora agafoto keza. Murakoze cyane, Imana ibahugisha kuri iyo mpano. Reka tuje kwakira abantu bo muri minisiteri y'abarazi n'ubwami bw'Imana, batambuke baze. Kandi ndabizi kuko muri abasore mubavuka mu bintu byose, ariko nazi hano perezida tuvuganye. Mubahereze mikrofone, abasore mubahereze mikrofone. Murakoze cyane. Turavuga mu buryo bubiri, mu buryo bwa branche, hanyuma pastor arakora mu buryo bwa presentation. Turashima Imana yo mu ijuru kuba kuri uyu munsi nk'uko bwaravutse. Bwana asifiwe. Turanezerewe cyane kuba turi kuri uyu munsi. Uyu munsi twari twiteguye cyane, tunezerewe, tukaba tuwugezeho. Nashimye cyane baraze kabranche ya Bujumbura, abarazwe. Dushima Imana yo mu ijuru yabanye nawe mu muteguro wawe utangiye kugeza kuri uyu munsi. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Cya kabiri, turabashimiye nawe, turashimira David atwereka ikintu cyiza cyane, inzira nziza, n'abari inyuma tuzamurikiza. Turashimiye Imana yo mu ijuru.
hanyuma mu rugo rwanyu twifurisha uzatunge mutunganirwe imirimo y'amaboko yanyu Imana izayigasanire uzazare n'abakobwa amahasha kuko babivuze natwe turabifurije Imana izabane namwe mu rugo rwanyu guhera uyu munsi kugeza yesaje Imana ibazuce pasiteri murakoze cyane twese no gushima turashima kuba duhagaze ku birori bya David Imana ishimwe duhagaze nka minisiteri y'abarazwe ubwami bw'Imana ikorera muri representation na David niyakorera amaburanshe ni menshi dukorana hari abatuye i Bukavu i Rwanda muri Kenya ndetse no muri Congo abo bose nibo duhagurukiye kugira ngo badutumye ngo tubashimire ku kirori cyiza mutweretse ino minisiteri ubukwe turabukunda cyane turabukunda niyo mpamvu badutumye ngo tubashimire David turagushimiye kuba utweretse ikirori cyiza wagize neza turabizi hari inzira nyinshi abantu bari gucamo bahaye bashaka ariko wagize neza kutwereka ibirori ka minisiteri y'abarazwe iz'ubwami bw'Imana rero tukwifurije urugo rwiza uzahirwe mu rugo rwawe uzozare abakobwa n'abahungu uzakomeze utubere umugisha kuko bari umugisha muri ino minisiteri yacu ubaye akarorero mu bahungu benshi turi kumwe n'abakobwa benshi bari muri minisiteri buri munsi twigisha kugira ngo bakore amakwe ariko utweretse ikintu cyiza turagushimiye rero hari kado nziza twazanye ku bwa representation kugira ngo tuguheze tugushimira Imana imuheze umugisha mumuheze hanyuma hari n'undi branche ya hano natwe tuze kwitanga badufatira muri twese Mustange jeunesse ya hano nayo ni tambo abana barazwe jeunesse yize mugashaka kuja kubasangiza ikintu kimwe ndabona jeunesse ya hano mutavamutse ndabona bamwe bicaye iriya ariko igihe baje gushaka isireba ndi mutambutse uguma Yesu ashimwe haleluya abacu b'abanyabazi bafite ibibazo dushimira gukina n'abandi bantu natwe dufashe umwanya mutoya gushima ubwo abana bacu bakoze abavandimwe inshuti bakoze ubukwe turabyishimiye cyane kuba mu bukwe bwanyu tuba twarahuye tugahurira hano mwatubereye umugisha cyane David mu minsi mike tubanye hano mu Bujumbura yatubereye umugisha hano muri Levine kuba tunaharera n'umuzi barabanye cyane kurusha David rero yagize neza kumutuzanya kugira ngo tubane hano mu Bujumbura rero tubaye karibu cyane muri uru rubyiruko ikanisa rubanza na korali twari muri iyo kibuga mbere aho yarari twifuza kuko tuzakomezanya mu gikorwa cy'uburinzi rero twifurije urugo rwiza ruzabyara benshi abahungu n'abakobwa kuko bakurusha kwivuga n'amaji rero Imana ibazumishe utange igihe barakoze cyane jeunesse irakoze cyane gushima no gutanga impano hasigaye mu bafotore sinzi minisiteri yavuze ntamenya agape agape ni abantu dushobora kurenganya kuko umwanya duhatujere neza mutambuke agape dutambuke kuko tubaye tuvugana n'abayobozi b'umuryango bakora neza cyane agape
Yamureze neza cyane umwana wacu tumusabira urugo rwiza urugo rwire uzubake neza mama uzuba umugabo uzoheke amahasha koga n'umugu tugasabira umugisha mama uzubake neza urugo rwiza imana ihumurishe dushimiye mukecuru yaturereye neza yaturereye umwana neza cyane asanzwe mukecuru imana iguheze umugisha kuba turereye neza cyane turagushimiye mamdo imana iguheze umugisha cyane tambuka hano tuguheze impano yawe
Nshimiye mama wiwe ni murumuna wanjye ndamushimiye cyane yatuzariye abana beza umuco mwiza umutima mwiza abana b'indero bafite ababyeyi babo nshimiye na papa wiwe wamuzaza Imana imeze umugisha kurera neza turagushimiye cyane aribo bamuyoboye jewe niyo mvuka n'umutwe w'abanyabwenge Imana guheza umugisha n'abandi basigaye inyuma bazokurigisha nk'uyu mukobwa turagushimiye cyane Imana guheza umugisha urugo rwawe rwose urakoze cyane ngwino tuguhe impano yawe tambuka uze tuguhe impano tambuka nawe mama tambuka gahoro gahoro tuguhe impano yawe kuko bikwiye mu cyubahiro cyawe wafotore agafoto keza cyane ego ngeza agafoto keza cyane uko mwiza bakoze cyane izina Imana ibakusha ukatumbe ishengero ryacu ryari igihugu cyacu abungere nimuhaguke mwese muze muke mushikirize namwe impano yanyu ishengero muze mushikirize impano yanyu namwe mutambuke mubahereze mikrofone tubahaye ijambo bana bacu Gakunzi David hamwe na mugenzi wawe Harerimana turishimye kuba mugeze kuri uno munsi twarabaretse tubarera mu ijambo ry'Imana kandi mwatubereye abana beza mwatubereye ibigaba hageze kuri uno munsi muteye iteka ishengero ry'abareze muteye iteka ababyeyi bababyaye muteye iteka imiryango muvukamo ndetse muteye iteka n'Imana yabaremye ntiyicuza kubonera abaremye rero kuri uno mwanya mu kugaragaza umunezero ishengero Living Hope Church ariryo ryakuretse kugeza aho urizaniye umukazana canke umwana wundi Imana iguhumurisha uzubyare muri mpemo no mu mubiri mu kirundi bavuga ngo uzugire ibyona n'ibyonona
twebwe ntavyonona tukwifurije uzuvyare uvyagize uzuvyare bahungu n'abakobwa uzuvyare babukuru n'ababutoyi kandi ivyo uzokora vyose hamwe n'umufasha Imana yaguhaye bize bibabere umugisha. Rero turazi ko ukunda gusoma ijambo ry'Imana, nta kindi twoguha kandi urazi ko aricyo twakoresheje aba ariryo rizokuyobora. Winjiye mu kibira utazi, ariko niwahura n'igishitsi ntuzugikubita ingumi, uze wiyambaze ibiri muri iki gitabo. Nibagira umunezero udushime wisunze iki gitabo. Iki gitabo kirimo Inyarwanda turazi ko bifise kandi urazi ko uri umusomyi mwiza muri rino tore. Twahora dukenera uwudusomera igifaransa ndetse akanakidusigurira, tukabona urinda kuja gushakisha kuri Google canke hehe. Niyo mpamvu twahisemo kuguhereza igitabo c'Imana canditse mu rurimi rw'igifaransa. Nitwagira abashitsi bavuga igifaransa niwe uzodusobanurira ufadikanije n'umufasha wawe, kize kikubere inkinzo y'ubuzima wigiyemo kandi uzukirereshe urubyaro Imana izoguhezagiza. Imana ibahe umugisha. twakire abamama bo mu ishengero ryacu mutambuke namwe nimuze gushikirize impano yanyu kandi mubambise cyane mudatinze.